Cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Catholic Association ng Stone Diocese hakar penyautruk rempang arajar apunrio kelapendam juri ya kejengkeran Tokmed National Secretary Berem ka BJP Usnil Diodhar ubalongru unoilam ka RSS Persha iki balang Kristan dah keboong bakani kejengkeran jongu kelongkum kejengkeran Bamdan Satya ya kejengkekli Kidikot jong ke Catholic Association ng Stone Diocese hapo kejelam jo President uba Witing Maustor harengkat kejedan lang ujian Secretary ke Sengrang ba Catholic ng Stone Diocese uba Julius Nong Dhar ba kiwe ha kejedan keran makilar petai khubor hanong Stone kilaong makum ke kenhun jong ng Stone Diocese kepen pau kejeng mamlaban priang ya kejeng keran Bamdan jengkit kli du Sunil Diodhar namar ba kejeng keran jongu kilong ban penyapat yapra hapring kejai bener khasi penat ha kerteng jong kaniam ban pempau ya kajing skukya kene por kadi kani halor kajing kren bomdan jingkit kli jong Sunil Dio Dhar ha kashnong ban usla benter is Hills ha kabau lakren Tokmed ya kabal ya kibalang Kristan baro akan ikari kasih kejongi nangta kumjuru ba ubriyo ula kentoru ya ki bumla ban pediang da kajak beriyo jongi hi baro kawai ba uong ba ni kijak beriyo kasi ni perkela jubor perkela niam jubor perkela Kristan jubor ya ki para kasi kaba ngitip kinem kasi Andrei na kaliang jongi kinem Kristan miem simladon kano kajing penbor dan perkela Kristan Andrei kani kajing keren kajong ka penrung yo sembai jong kajing penyapai kajing penyapra hapreng jongi kijaj benriu kasi ni kijaj benriu kasi penar hakani kari kasi kajongi ni syong suk ni syong sain nadu menor ngimdon kajing yakun ngimdon kajing yale ngimdon kajing yapai ngimdon kajing yapra ngimdon kajing yakat at aka kerteng jongkanem henrei ngilong kawai ngilong shitali ngilong shipara henrei kajing kren jong uni urang ba ka penrung ya usembai jong ka jing yapai kajing yapra pan penrung hamtam yakini ki samla ki bedang san ya ki kelung ki kena bumpatip ya ka beneng ya ka kendau lese suki da kajing keren jongkum kini ki beri ki bawana syabar ban penpai ban penpra ya ka jak beri ka jongi lese suki bakini ki kun samla ka jongi bakini ki hep ki bari ka jongi bedang san ki he ki san ya kani kajing pensengau jong kini ki beri ki banaba bomdon jengkit kli ki basyuan baki syu me penmeding bat ki yaladi ki pet no sejengai henrei ka kayin ka sem ka jongi kan saing tedi na kata kadau na kaliang jongi kum ka Catholic Association jong ka nong Stone Diocese ngi penpau ya ka jingbomla ban pediang ya ka jingkren bom jengkit kli bomdon jengkit kli jong uni urangba bat ngi prem juru ya ka jingkren ka jongu namar hakani ka jela ka jongi ngimdan ka bakum kita ka ba uong ba lada don kam ya ka school don kam ya ka surak don kam ya ka light don kam ya ki PhD bat kiwei kilat penroy ha kani ka jela ka jongi uong ba dai ban kela Kristan shua nang ta sa ai nrei ka bakum kita umdon hakani kari kasi ka jongi hari kasi penar ka jongi mentangila ban ai ka luksa ka surok nasional Shitauki National Highway kani ka surok ya barok ka Shillong nanong nasional Shanong Stone Shatura kani ka surok ya barok ka surok na
Shillong sha Juai ka Surok ya baro ka Surok National Highway na Shillong sha Goti Kelong ya baro kilat jing peroi ai ya baro mshimla ai particularly tang na benta kano ka balang tang na benta kino kiniam Hendrik kilat peroi jong ka sarkar ki ai ya baro hooi kalong ka basisha si benta ba ka ni ka jela ka jongi kadang sadin ha ke babun kiliang Hendrik umdan ka bakum kata ka basu ai bai particularly kerpang na ka benta kano ka kanhun nakabenta kano kaniam layo lang baro lada umyo lang baro di nakaliang jongi kabakum kani ka jingkren ngi penpau ka jingprem ka ba jur nakaliang jongi kum ka Catholic Association Nongstein Diocese West Khasi Hills berketuka jingkren jonguni Sunil Theodhar belakren itu kenten pada sengap itu kenten berkhoj ber sengap bang ukren kasu ku ka jingkren ju ka sulong atak be bat ka jing hikai bakala namar beling ong hikai bakala namar ong hak tu ka jingkren ju ba ki Kristan lada ki khna tu ban school ki pas ya ka kotniam lane ya ka Bible bong ong ndre ki feel ya ka jingkhen batika sans pas be di kaneng melaban piang hai kum kita ke skul ke bangi kum ki balang ba per perang Kristen ni makalia hak ke bangi pen pas lada ki kena pas tang ya ke Bible ne kot niam ni kalong ka ke bom la piang berkajik penrung ke ban hikai bakla ya ki kun rit ki jongi hak ne ke jala di kalong kum ka jing hikai ke ban log jing kren ke ban atak hak ke juk por ban mislead lane hikai bakla ya kilong den kemanden ke jungi tingi kum ka balang hi himpat don here kum ya kata ka bang ong pen pasi kena tang la dapat pas Bible lepas ke bul ya ki wepat ki subject ki fail ti kaning isngo bang pen remjur mari isngo ba ong ba kum ya kini ki jet jingkren kunung khuna shisha ti tang kini bless bun. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.